Puniki aduh, mungkin dijang manaten sapuniki nakon saat maniki ratu kan mampun meraga bersih, ampun meraga suci, ampun kenten madui jati, dados kantun kenten kenten na proyek ngiring rapi kenten dapat untuk itu takon, tukone tadi matakon. Kini to pantini nggih nawire bapo subo madan sulinggih sungaraning luwih linggih ngaraning genah bapo lu genah enane luwih bapo pawaken putus nika napi belas nika palas napi palase indriyane ada dianggo seriran bapone bo palas sing ada nu prana kang hitungan sesari gede sing ada prana hitungan pakaian mewah apa buin prana ke jalan-jalan ke mall sing ada apa buin makan percewean sing ada tuh bapak subuh selai tiban pisah ranjang ngajak prana istri bukan kan tuh amat berat tuh men sing idang itu tuh bonen modikso kangahang lu nak puniki atuh nah, omong kutang-kutang jadi kita kendan. Umpamane ngidang nangoh nika yang kendan anu. Sing ngidang nangon. Nggih. Dadi yo Dadi ulah-ulah kamu itu. Tuk engken mesti ngidang nangoh kan lu. Tuk udiang nak sing ngidang. Tuk engken ngomong nak sing ngidang. Ke walau kene napa kening ngapi wira kiraga mada kamu tuh dasarin bondet lu napi nika tatwa susila upacara tatwa punika tetuak sesuduk susila panglaksana upacara wujud bentuk iraga dini Banten Simbolangau nah yen sing sulinge kang idang nangoh nggih dene malu suwun mebalik sinetron panas sing kan prana to langsung rumuk landas nah bangnya ya masih tekak kesucian itu nggih nah gak enak nah masih upo karo apa prasitan dia kaonan apa gak enak prana nih suwun memargi proyek pesan dekon yang kenten lo rumah dia wenten gerio di bidadwo panggil yang prasitan dia kaon sing peno nak lingsir mungah wah nyekak nyetir pantening nih makin yang nak paraan menyulnya nawa kan aduh mangda sampun yang suwe ngiring para betaro nya ngaco abotnya puniki mau ini singge betaro nedunin saking swarga mriki ke guru balio enten api nika ten baosang aku pantening bapa wit kadudul ring hidup Batara Siwa dewaning dewa di swarga api akan ketemu lawaning nanak Gatut Kaca ring ni nanak Gatut Kaca waduh newawi ring tiang rika ring bari perseban waduh pantening koiken ngarares saratu ngarares Wasan tabik sinyo Yang sinuhun pasang tabik yaya dikisir si Gatut Kaca dan sah angaturaken semua pangastuti lama kanitan kening sot-sot upon rawat terimanik semah ikatunan yaya tikim wah nana arimiat maja kalagandek ngadek nanak mapan bapo wus asung kerja warung nugerahe pamulih ikang semah marwan di kanang pucu di pucu sadero Batara sadero jadi
tiang para kentua nyarangan koingkin dolan nggih ratu nggih. Pasang tabik singiyok. Iyang-iyanging sinuhun pasang tabik ya dikisir si Gatut Kaca. Tetanyo lawan siru Betara lan kadiang punapun sagera parano Gatut dateng ing kene. Menawi anu piprayo winarah kagino pitu mapan beda kanang musno yan kato lawan siru si Gatut Kaca. Luir kadi surya ketawang lapan kang mega menawi anu mau kesek kang antu wardaya sirah warah kena lawan siru kang katunan ya. Nuna sugera di tiang ngojah daging atur sesuwunan di tiang itu sang Gatut Kaca. Singgih Betara tulia kadi kesiratin tirta sanjiwani manah di tiang. Duaning singgih Betara ledang nedonin jagat di tiang dari kiring kuru bayo. Puniki mah kecihno gumin titiang jagi gemuh jagi lando sapunika kewanten bino kayeng lagi sios kadine sampun ton titiang tato danat singgih Betara luwir kadi sang yang surya kapute antuk ulem rem tanpa sinar tanpa tejo menawi wenten sungsut menawi wenten beyoh pararing pikayun indah yang dadot sang baos mangdane suwun di tiang sahuninga sapunika kiyo patut para nanok arimbiat maju kalaganto tening popo jolan bapu nyatbu kapining dewa bapu sing adelen wit kautus antuk ide Betara siwa dewaning dewane ditudi siwa loka mai tumedun ketemu kapining dewa sing adolen mulo bakal ngidih tulung ngidih kanthi kapining dewa wireh kewah bencana biot di swarga cening ruk itu cening Gatut itu uriwu samangkana sojane sang yang rada Gatut Kaca dan sipik manas taput kerotan iretang apa-apa kerodia ya apa Betara neraka wit Gatut lawan yang siwa minta tulung lawan si Gatut Kaca menawi Betara siwa malupa lawan kanang semayang ni yan sida Gatut Kaca mejah kalau parocono Betara siwa piprayo paweh panugara luwih lawan sida Gatut Kaca ring ni kang semayang mangke dateng wah Betara nerada sangkan wit kaduto minta tulung lawan si Gatut Kaca wah sangkaning siso popap kanang dewa yang pulang swarga puing jek antem tung bang sapunapi iradu tu sering ido Betara siwa kalau ngidih tulung ken sang Gatut Kaca indah yang taken Betara siwa ido budoh apa paling eleng ken semayo ni malu duga sesuun di tiang nu ceni madan sang cabang tetukau ide tulung ken Betara siwa wireh kewah di swarga usahaken kalau percono ada semayan ido Betara siwa cening sang cabang tetukau iya ni dewong idang matiang kalau percono bapo kangembang dewa dia gumi melah gumi sejahtera gumi gemuh gumi lando subuke janji ni malu ketepatin tonen janji ni malu ketepatan bien Betara nerado tekau mekakin cinon cik engkong
Udah sering Bathara Siwong ide tulung. Oh, ben pak pilkada teko. Perano barang adi tim sukses. Yen rago ngomong agama, ngomong kesucian. Kesucian iki wonten teken wisin sampun perano barang berpolitik. Jak impak pak tuh. Waduh. Nana Gatut Gajo jenih. Ayo dewa mawarah semangkan nyatuk itu jenih. Apa bu ini dewa bakal bani kapining linggih Ido Bathara Siwong bat ngabit dewa do jening do. Idewo pangnawang Ido Bathara Siwong sing jeung sat sing jelipil kapining janji ini malu. Cara satuan bapune maro jening Idewo pangnawang. Wireh kewah di suargane adi ni kalau procono madan kalau progolo ngoyong ditudi kerende di dalam. Ni setatung sak asik ngasut dewo makejang di suargane. Asut ke dewo makejang. Mawin dewo sing besi hitung di dhuwur. Sebilang sidang dewo sing tahan ngasilin keputusan sekan samping ambil jalan puting. Membiok-biak, membiayutan, mejagurin dewa di sidang. Jak peragat mengarangan sumbangan insentif gini dhuwur. Bingung korotek Bathara Siwong. Makejang dewa ngeden kesaktian, Bathara Wisnu ngeden kesaktian, yeh biur. Banjir 3 meter, banjir bandang, banjir nyanyat, banjir lumpur. Bathara Indra ngeden kesaktian, sahasa hujan membriok balas. Bojang ni kita bian Bathara Surya ngedengan bian suara hujan nang ngentak panas ngorob. Bathara Bayu mabuk angin ngelinus. Cek bingung sing mau besikin dewa dhuwur. Rening to cening to janji ni dewa duwen bakal ngetango cening sudarma ni dewa hidup di bumi ni mula dasarin ben yaso kawan yang kerti. Mayaso kerti dewa di bumi ni apuangon pengelaksano ni madan rahayu rah gede hayu luwih tuangon dasar melaksano. Iya ni dewa subonya melaksano ni melah pahalo ni luwih do tagih pahalo sinah dewa bakal mana. Yaso kerti malu cening pang do ilang pang derat yasan aja ni dewa ni sang penawo nak mulu kantin dewa pang cening nawang cening sang Gatut Gajo dewa. Waduh. Singyo yang sinuhun yayaning tuul samangkan kewalau kesamo kenu yaya ikisi Gatut Gajo kewalau mangke ayo manas tapuriati lah sigera lumaris lumakuan yang kunang swarga Ido Bathara umatur lawan yang Bathara Siwong Gatut Gajo biprayo lumakuan yang kunang kerana dalam tansah amajah satu yang kadang swarga kalau perjodoh ngarang. Waduh. Wang ayu bagyo bapos ngarengen anak jatuh semat sini mani jaya kalagan tuan yang kunang ranang gano paro dewa makejang parong icinin kertu warung geraga bapo memuit cening lumakon yang kunang swarga lumaris Bathara lumaris. Ambayo wadyo asuri perhatian Kalian diangat tuh punapun mungkin tansah wibrayo lumakon yang kunang kerdalo ke mereka mungkin yuk bagian mereka sampun ngambil jalan darat niki banjir 3 meter pertegahan niki macet jalan 3 kilo kan dan ngidang pun niki lumpur Jawa dan reren-rerenan kebar kan kami bar nggih kewanten beciin teknik sini gede kan ampun kebar dhuwur maglebok yang ulungnya bangreng jak bangke damernya mat gede bangken dia ya no nggih tiang kang wang tiang dikancut tung lanting ya no nggih. Tuh pahit makilit bon salin sano menang aku menang bangken mengken bone merdoa kalau mau kebar nih mali helikopter gratis jadi kantongan sama cemplung antiang mako kan bon kantongan nak menawai ngiring dabang ratu dabang
Soha sesak sanomi bersirang Gatot Kaca. Yo diki pemaden kanang penawu Siro Aryo Warkudara baru mukeng peperangaran Siro Bimosena mapan anu pakoni rangka ke Yudhistira lamakane aku lumakone kunang Kurbaya tansah angadak sutanku Gatot mapan Siro Kake nangun kunang yatnya pemaden kunang ratu ane kunang Indraprasta Arjuna meraga Arjuna, Sido gendang-gending dengan alas Wireh ada pawucanane beli agung sang Dharma Wangsa. Cai ngajak si aku Bang Sido ke Kurubaya ngunang panak aku Gatot Kaca. Wireh beli agung sang Yudhistira pilih ken rakyat di Indraprasta bakal mandek nate. Panak aku Gatot Kaca pang bareng nyaksinin. Pangengang dari itu gede-gede lan yak nau. Saudara ranca dengan ikolah rumah sekak. Wah, ini angin ngelindus nyapol luar nih. Wah, panak aku mekembar. Tujuh, tuan, aku ini. Waduh, pasang tabik bapak Kang kaula ya diki ngaturaken semah pangastuti lamakane tan kening sot-sot upodra. Waduh, terima kasih. Bangun. Oh dia ngapu bapak nun kini. Wah, kini terjadi. Si aku duduk puin ngomong ya kini. Aku dosekin paman ki Yudhistira. Pang cai ngalih cai di Kurubaya pang bareng kemu ke Penawa. Wireh paman Ci Dharma Wangsa pilih ke rakyat mandeg nate. Karya Raja Suya sing bungan si pang bareng nyaksinin. Emen ti dimbing kan kabarnya. Waduh yang ibu ngancan montok dan legit bapak. Aduh mati aku. Aduh. Dari tiaro ini mapan pinake kantini kanang dewa bui perayo lumaku aneng kernel dalau tansah mejah kalau pergolora satu di kanang swarga. Kalau majagoran Yo pah iyan sajan majagoran si aku buka bekas-kas nih bogatel nih si aku barang bang beci mesiak si aku len-len luang ulianin panah jelek ulian panah iyan cimati aku kebarang wah iyan mangkana saya tau Rajuna, iyan no kamu lumakan unang kerdalo lumayan kamu lumayan nepukun sang bino nanang makito nyulat kan Tutjo menci dimbing kan kabarnya Tutjo pada ni malah yang kan kabarnya lah belum makau nang kehitu yang kini
Tuh nak sayang ke rapi, nyena sing sayang tapi kan ingat na ya saya rai banyak ibaratkan untuk li cenik nanang mandu. Tuh madan pemerih ada nan bakti nanai. Sinadi punya gitu, uang bakti sangat terus ikhlas sinadi pemerih. Tuh madan yadnya. Oh gitu, hau. Tuh nak sebuah margilan padangan. Jalan. Tuan pewarnanin lampah sirih Wimasena danan jaya Kadekaning katut kajau Iyada cerahkan lumakru Walen muangkan Wiprayo lumaku aneng kerende di talo tansah memperih serang. Kalau pergulung mapan yung awit kas malu Ularan unang suarga luka Kewala na nga kaniyo Lumukun punang tatwo cari ke Bawinur sito mangkitan sa aning kerendalo Wantan mijil ditya kalau praboro ratu ning kerendalo Tansa angantan waduraksa sakabe lumaku aneng unang suarga luka Semakan ukulaning punang tatwo cari ke Mijil Muang dawa jarakan ingong makarwa pokalagantum. Murang kiyot! Kontan sana ning wadwa raksasa kami terampak siri tuan tu lumakuan yang kunang suarga luka tansah merjaya sana ning dewa kami kewalau yatnu wujudulan muang kiyot! Lang lumang lang mulung alalayang ring sang kulirangan jongkak jok jangkingan ya kejaga jalan cerecan cucut dong tak dong dino yang dok ma wedi atah wedi dari os mengos kasing komitakan dong kape dukadako dong uyang-uyangan na saya Jang. Apa? Jang. Kucing hijau apa? Pangadok waladok angarutok tanasek apatok wah ngeras gending dia yang ngeras onyo soroh tuk yang
ning kakak dengan mongtang mong sersenamor jemaro marin usikan cilik cilemit sat sosian pasusuan sasusupan somyoro sasaso kakat luklak saluklit sakanya pokok beng Blus mungut teh. Pet nonek. Kukur. apa Kukur. Yang ruwat-ruwat nge gening. Iya mah kepor mah tinggal duar. Sambil dengan tekor gelar-gelar ngaku jujur. Yan kesaur nage nyager. serapun ya Nge keklik makebar ya bolak-balik dengkak-dengkik matandik lamen cengkilik. Mau bangsit kayak pitik. Nge pita kerarak-kerarak tau kayak nawak ne cerik. Lantas lep kecarik nepukin anak cerik. Sedengaret. Ngapa melawan kantrik dengan cerat kecerat ngelek kan pesoneng Pirang di ngelawas kunang ikang ladri asa samat luwir cetaking tawang midor panglayang kadiyukong ama parlayar tampan tukipan ngedis Jangan dong lah, Ibu. ngening jinggot Ning. pang mawi bawo kawi bawan puri ini madan di kerende di talo ning Nah. ngot Oh. ngening ki Nah. ngaleng deh Neng. magending ki yan magending mau kekawin yan pupuh yan macepat Mau cepat terus langsung bisa, mau ceki bisa. langsung mau ceki mau cek Cai magending kakak ngerti. bang ten bang ngerti bang tawang yang mau ini yang mau tabana kau bisa ngerti kadang cikin bisa mau kawin ning kekawin anda paling ruwet anda asing ada nawang gedengan Lu suruh nawang sih yang cang sih nawang. artinya nih ruwet Oh, ini ruwet. oh nih kewah yan Arjuna Wiwawo yan tantri yan tamtam yan cangak kan ning bang ten pok kepesun caling aja nih yan nih Engalang nih. Ngulit cangke wah bener nih. Mending lapo nih. ning lingah nilai anda artiin kakak ning buku gas dulu kan kita pesun yang ngalang engalan kalau nya nanu pang pocol nyen sayang taksu bas kan kita pesun ning Aduh, rin magending. kone santi damai ki aduh ning aku ngerti konten pok Nah. oh kita bang ne pling ruwat ngut ne sero na hangut Kalau sakit nih. ane ngut Nah. Ngadak kidong kedes kor kuat. Kan nih. yang urin magending paling ruwat aja ada kidang kedes kerkuat mending nak nih tuh tuku jangan tiang Jangan supo gending supo melalung kayak ngartian ngidang sih ngartian bisa ngidang artinya berarti kan kewah tau. Bisa ngidang artinya nanti gending itu berarti kan ruwat tuh. Nah, artinya nih Pak, mana pangkaden doang kenyamon ini. Aing ini udah nih para pamirsa sareng sami artinya aing wenten kidong kedes kur kuang ya
keren tengutnya keren ngut. Balang gajah nemanyole Wireh kedes kurkuake maki dong. Jane balang kajo nyuling kowe bungut tukang suling bujo. Pijik mana rompong kakul konang ngabo kempung. Jane wireh nyuling balang kajo pici-pici mana rompong kakul konang ngabo kempun. Nyanut. Ngiga gawok ngabotamnya Kekawul lantas tekengut ngabotamnya jangkrik ngibeng kokokane tanang teko jangkrik ngibing joget beleleng lalung tuh kokon tanang nyak keren tuh. Donya mak sarindak sino dong ide kopi sing juari po. Pokoknya nyampahan gending kakao nganti kijam songjit sama gending. Sing juari ide kopi. Iyan melem ngarti yang gene, ngarti yang ngekawin, ngarti yang apupu apa seluwir itu. Pang bisa melem mencari arti dalam arti. Wah, ngurut penting. Kayak gila mati ngejawab. Artinya ngalir tua, ngalir sukseman. Kesuksemannya apa? Bapak kesuman gending jangkrik ngibing itu. Tuh batu pitutur i pemimpin ngajai rakyat tut ketua tuh. Pembicara rakyat ngejawab. Ngado kidong kedes kor gua. Portine Kidong ngaraneng gending ngaraneng suara. Oh, kurkua buron kedes ini ngoyong debat-debat itu. artine Seorang pemimpin harus mendengarkan suara rakyat yang ada di pedesaan. itu artinya itu. Balang kajone manyuling Balau ngaraneng balau. Rakyat kajau gunung kajau. artinya Seorang pemimpin juga mendengarkan suara rakyat yang ada di pegunungan. Oh, pici-pici menerompong ane madan pici-pici kakul nini tuh. menerompong Nak ngedik trompong pasti dia malu sing ada nang ngedik trompong duri. artinya Rakyat kecil harus dikedepankan. kakul gondang apa kempul Kakul gona ngabok kempur, kakul gona kakul ngedik gede. apa kempur Nak ngedik kempur pasti duri. Sing ada gegeng ngedik kempur di malu. Di duri. artinya Rakyat yang kaya di nomor 2-kan, dikebelakangkan, yang miskin baru dikedepankan. i kekawang apa damian Ika kekawo artinya kakao, kakao tuh beli itu kelihan, kelian itu pemimpin, ngabo damian wibawa. Yang subok itu caranya pemimpin ngisi bumi, mau wibawa i pemimpin. Sing nganti milah promosi jag ya bakal dipakai yang pilkadane. jangkrik ngibing Jangkrik ngibing, jangkrik oleh rakyat, ngibing ulian liang. Yen gitu sang pemimpin ngisi bumi riang rakyat. koko nandang Koko warna putih meraga suci. Ane suci pemangku sang sulinge pinandito pandito. Ban itu ngamong agamo. nganti kijam songjit ngarti yang tewe jangkrik ngibing nyepasa meli celana sing mampu boh. Aja dusun kelah gak kalian lelaki buaya darat buset. Oh, Keren jangkrik ngibing. Aduh gending zaman pes bolong empet tuh. Itu nih ngangot cendak ngoyong ngut jani ingat ngut jani kengken pidap dabe atak raso makejang oh jani kakak swargan makejang matiang dewo di swargan jek menyang matiang deres matiang tumak dewo swargan kayang dewo dangin rumah matiang yang dewa dangin rumah matiang. kakak liu nyele bibis ke dewo sedang mayane langsung au bentuk matiang bareng. Oh,
Kaki jauh nih. Kesuargan. Ya, Iya. Bapu teken cilade. tuh melam nyemak liman capot kan yang tuh. Surat perjanjian kerjasama tuh ngiring itu sang pergolo. Cingeng kene. Kadang cak tekan ke manpis nih. Kadang cak man kerja keringan. Tuh. Jak mati yang dewa suargan. Oh, yang cimak pidana kau sebuah pro ngajak dewa jadi harus kontra. Bopocol ngajak dewa makan tenen. Beri kedua. Wah, kewah ngajak dewa benge puro bien nge arco bien urin ngago pang dakon maling kone. Benai rago jago ke dewa tungcang cai ngago dewa. Jak raksasa aja makan tenut. Jak elah halo gampang. Apu ado jak pakan sing ado berato. Sing kitu ngarah. Oh, ada monyang 9110. Beceleng dari becicing bengit ben lego ben kalah dadi. Sing kitu jeung ngajak makan dewone sing dadi itu sing dadi itu. Haro de malu sungo duri belan pucung di samping duit ciki jementas. Tuh, yang kering ngibeng gitu sih. Aro kene bocah kurang pergaulan kada zaman supaya kowe maju udah dah. Cek matiang. Aduh, udah cing utur mut. Asal sebocah doa-doanya nih ngamnya kan tur beci. Perihan teman gitu bagi cikal. Petawang aku. Kemudian pesu bagending cek petawang tuh. Udah pesan ngut. Yen cing ngomongan agama aku subuh mah agama nih. Apa tak kunci? Apa tak kon dewas tak konyap. Ilong tarapo karpo yang utuh pitik bengil bang malam punggung tiwas budok tapi kano pat puto pat sari pat dewo pat lari. Takon. Oh, ri kayo paling sudah waciko kayo ngana ciko pikiran perkataan perbuatan. Ha, takon. Oh, ri to kano payangan powongan pelemahan. Oh, apa bina? Panco serado Pak Brahman, Atman, Karman, Purabalo, Mokso, apa bina? Dur teh mau om jalan. Do bungut ngerendat. Ro puas masepug. Aduh. Lam. Ngamah arak dadi. Kalau dut lung kerat ngamah arak. Kini bong awak ngacuh pesone. Sajo aja melam doang. Sajo melam nawang agama. Apa tri kayo parisuda, tri to krano. Sinamang Trito Krano? Tritlu itu kebahagiaan Krano telu dengan orang bumi bahagia. Oh, Pencenawang. Sinamang apa? Mangkat pejangkrik. Pengen kecil-kecil kan sih? ane madaan Trito krano? Bayangan pawon pelemahan. Oh, luar kepala tuh. Ane madaan payangan? Hubungan kan dewa pengharmonis. Dewa di suarga nung jangan matiang. Tuh hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan tuh. Tujuannya kesuargaan kok kalau mati yang dewa cen hubungan harmonis dengan Tuhan. Pawongna po Dengan manusia apa harmonis? Tuh dewa dengan umana lagi matiin apa plene. Tuh muncul lah si dewa ngemang melam ngide nulungan melam do melam keselak anu sing lapipis i dewa nya nulungan melam. Tuh di melam sing gedang maya ajak mati yang dewa naik. Tuh ngon melam malas. Kemudian pelemahan apa? Dengan lingkungan pengharmonis. Dia badugol klek bor. Udah pesake klek apaan golap? Ini kemain golap, bertaruh di pesake. Kelanjang oren melam. Wiar tanganing japo mantroyan keslimur dening raja Stamas. Telah sanisin sastrone, telah sanisin wedone, telah bakat apalan melam men otak melam numisi raja Stamas. Pocol tuh. Agama tuh tadi sing apalan duwen lem, laksanang nih penting. Apa napal li A sampai Z men sing laksanang pocol. Nih badane. Nyat melam nih. Dan bersai gending ngau. Ngendingan. I meme gendingan hidup raga ngujang gending nek kene meme tutur tua-tua. Angger ngiping bene. Yang jadi keren nih. Yang kene. Bibi anu. Aldo ngatron terus. Sekolah jangkrik ngiping bibi anu. Bibi anu yang ngendung. Bibi anu lamun payu luas manus
Antenge dekekan yatnanin ngabo masui Dio puntul bawang angin pasikepan Portin itu. Bibi anu Bibi anu Bibi ngarang meme Anu Ada tutur i meme gitu artinya Lamun payu luas manus luas Mejalan manus ngalih kesucian Yani melem ke ngalih kesucian hidup engken Antenge tegekan Dasaran paniraga waras anteng suai ngalih kesucian paniraga konstan terus tetap pangdo maro melam gelem maro ingat ken widi maro kakah di rumah sakit maro ingat ken widi maro dan di puro maro bakti ngaut sate kambing di restoran sap ken widi mando gitu pang terus ingat ngalih kesucian Iat nanin ngabo masui Iat naut diago masui musuh melam nak ngabo musuh jen musuh Indrio di awak tumadan musuh raga di musuh maparo ring ati tenguani tanan nomado ring awak musuh di awak tu indrio ni tulem patut dikendalikan keinginan penting keinginan perlu tetapi keinginan harus dikendalikan Tio puntul asal raga lekat makejang puntul madan awi dia audio tu kegelapan ulian raga bodoh sing tawang dudian hidup bawang angin pasikapan bawang rananing bawo pasikapan rananing senjata bawa bawi bawo angon senjata hidup ngalih wibawa dasaran ben kesucian yang subuh raga jujur kaya wak mana yang mau wibawa punya Jak mau wibawa apa melam yang berdasarkan ban suci oke itu artinya ngut nak tua-tua do katrok negara osangau nak makejang misis tua makejang misis pitutur sehingga itu cara melam aduh nyak melam mungkin doang lanjak kewah ngajak melam gini dewo triten suai cok enggak kau kengken man kau ngerti dewo nama lu ngerti enggak kau Mawin dewa ngerti ujan apa? Apa nguranang? Do melam membakti ke purok engkan lah baktin melam Asal dah ada purok? Oh. Tenang. Nuju ada karya, hari hai, semangan pegang kantong aku selalu kan kurang kau ya. Tidak alih pesimis satu salit belum menang selalu angon biar kau salah apel nangis. Nu bentlay. Semangan hari hai dewa dan aku sebuah mudang putih, baju putih, saput putih, kaman putih, sayang sandal putih. Bangat saja mangku Woi. Mau jalan ke purau? Jalan ke purau. Ngantar di jaban purau kelingang-kelingang. Kelingang-kelingang. Dijauh depan beliau kieu nih ceking di jauh. Bola adil di jauh, tajan di jauh. Begitu berdebuk dong wasnya baru ke jeruan. Ada jeruan di purau biar kelingang-kelingang. Kelingang-kelingang. Mitran kakau leli di jauh yong. Yang sing tepuk mitra di purau sing kusuk bakti Lam jang itu sing mitran deh lam leli apa artinya anu pengeras titen melam saat membakti itu kengken doa maksudnya dengan ngut bet nguping jek Om Ratu Bataro di tiang aturan sembah pangu bakti sakan suci nir megenir tanpa geltah terus terang Bataro yang lapis satu tali telung menang seluruh kuran jai angon beli Bataro rako salah apel manggis pir sangkis soda koka sampun Bataro bas akeh ngajang man sampun Bataro mengkret puniki wenten mesti soben saya kali malih bos yang kalau blok kieu dijago awas yang kenen Bataro artinya Bataro sing balas budi ancam Bataro tuturunan jajah masih dewa kapak-kapak kan Bang do daerah gau kan jajah dewa harus arah rancang dewa kapak-kapak Bang do rago kan udah ngerti dewa harus ngerti si kapak-kapak Kaji gede bas gitu jenen bak popinah melam ke puro benah bok ini sengidang ngejin Bataro nanti begitu bas kebak nih sini iyan melam mau bakti ke puro puyongan popinah helam yan bapuyong idang itu Bataro ngejin klan melam ke puro nganter jabo tepuk candi bentar jadi bentar itu bentar ngaraneng belas ngaraneng palas po balasan Indrio komo angkaran melam itu patut ilangan belasang ane regad-regad ne kotor-kotor jang dejabo ne suci-suci ya bo kejeruan ngantak lantas kejeruan ada candi kurung
Jadi kurung patut sugurung patut sengker popinah melo menesuci tu watur ngido bataro jeung itu ni lelik ni sing ngancam dewa di pura. Nap. Nah isin gumi kan cibonawang cing lemah cing mak santi mak kekawin. Nah mulo isin gumi ruwo bidedo cidano peruso prano liang sebat agat lacur jeli menah angin kau kajo kelot. Nah mulo bisi tengut liang sebat kako jelek ciluung. Dan kakau mengerti tuh. Yang sing ada kakau jeleknya ngerosong ciluung. Hah? Nah kakau ngedakon ngencian nyang di gumi dari prano banten ngena yap. Masaot. Inunyang di gumi di gurunya di murid. Nah harus ada guru, harus ada prano, harus ada nablok, ada dua harus ada di gumi. Maling harus ada. Polisi bang manggai. Kena maling mau buka lapangan kerja tuh. Wah, menurut maling mau buka lapangan kerja. Yang ada maling apa kan polisi Macam liu maling kan liu dengan polisi, makanya maling polisi harus berterima kasih jak maling Macam liu udah perampok, sapam kayak liu udah selingkuh, gumalau kayak kan kerja sama dah itu kayak Citerlah orang haram, ngemaling haram, korupsi alam, selingkuh haram, maro cibapo, alhamdulillah kira. Nap yang aja kata kau dulu ada dia. Aduh, ket hati ngajak gitu po. Nyak hidup minta rago di dewa ke deris nas nih. Sering ke deris gitu. Kalau suge melam gitu, heran raga po, suge no gitu. Tapi terus terang, ya ini liu di porago justru nak suge stres urusan ke suge kan gitu. Dajan umah raga terus terang doang dasong lah terak koro pulas sengidang gitu. Kalau nyerap japan mata, dok kan sopir olapan pecah di suku hati kone. Biar nyerap japan mata, biar dok kan sopir olapan motor kone belum sama baung kone. Ngantak kesamakan sepulas-pulas ngekirin terak nih lo rumah raga nak diwas lacur nih stong lah sampai kutu yang ngadas tuh sampai betul ngama padang keranjang be misi padang jap menggendeng di pancono sambil mambu sepasang rusa di mabuk asmara. Tenang ngekir beli pulsa sing mawin beli pulsa HP sing lah. Imelam doen HP pat ngelar kantong jalan kanan saya jalan kiri saya kandang baju saya tengah cawat len mengkap sih nih khusus tengah cawat nih kurang sekan kan papat orang kawin siri 16 nih ada untuk barang-barang kurang ini pun orang melam kas cara bojong buat muring wi apa ya aduh orang dukasi bi melam tepur aku di dapur jak kurang nomor 2 montus selag kurang nomor 2 ngayar melam makan jemaah nasi jemaah dukut jemaah nebai montus si setia kurang nyordo sedang itu melam makan jemaah mungi apa di selakan cawat yo tli duduk jejal asin lain kepat-pat lain pacak dan kucung bener itu gitu. Nah rago terus terang gitu apa nak liu macam nih merek liu ada apa Siemens, Nokia, Motorola gitu. Tapi sifatnya ada dua apa pemberani dan apa pengecut gitu. Kalau apa pemberani di jodoh di jang dua TV di jang dua meja di jang ada telepon kurang ada nyemak matu ada di panah ada tidak ada rahasia. Kalau apa pengecut bongok disilakan cawat gen mengkap mau memungi sih mau getar gini dengan cawat drat yang bangun nih anak itu aduh. Blagdar di tiang pada di dalam napi mendengar yang raris mau jadi belum di tiang aduh mak lepot bungut
Tapi wenten karya ngraris mau jano. Dilop diang. Yat ngi. Wonten sananing wadwa raksasa kabeh lumakon kunang swarga luku tansah merjaya sahananing dewa prasama. Sampunang ratu sumanang saya bangyang titiang nabdabang patih gumatik sami tanda mantri raksasa rewang kejang. Mang dengiring sepo margen pulungu ke ratu ke swarga jak matiang dewa makejang jak matiang jak matiang werangan sesedan raka ratu sang kalau projono yukio patut lumaku ngeraris wate kumate tanda mantri mancu mau dapat dalan Hang bungut kita. Lagu tu bungut sih gede tu. Terus sepur. Cik kerja ni. Woi prayo lumakon ning kunang swarga. Keswargan. Yugyo. Mujang. Mamaja senang dewa prasama. Kelmatiang dewa makjang. Yugyo. Nya orang cik. Sri Narendra Raja. Na agung. Yugyo. Hah. Pờ chúng ta hoàng đi pờ. Nyat cing ape kalau pesu apa? Ngemlah pesu benyang ngeluang pesu long banyak metulak nak. Pờ chúng ta hoàng đi pờ. Bungut tidak gede. Bungut gede, cungu gede, tengah gede, lawak gede, lengan gede, kejang gede, mawen cemedan pak gede. Wirin kejang gede. Tetapi di dalam hidup ini tidak cukup badan yang besar. Walaupun tubuh ci besar, tapi ci tanpa sastra, tan seteja, wadano makucem. Oh, walaupun ci awak ci gede, tetapi ci tidak berpengetahuan, maka ci tidak bercahaya. Muka ci kusam. Ci nawang kusam, bro. Kusam senawang, bro senawang. Burang. Kusam sing, bro sing, burang sing, anu cara kacau sing mesusut. Luar sekarang sami murup abang tanano wangi nikau seperti punya kepo mentik di sentro gede rob membungo barak mekeraman tetapi tidak punya wangi. Kado senak pak. Bawa senak pak bukan karena takut tetapi kisah mau guna. Angon guna mau punya kepo, angon sang sinadi, angon balik sinadi, bungan ci papen barak mekeraman, angon bakti sinadi pak, angon guna sinadi pak. Sebab itu tidak berguna. Apa mawen sih berguna? Sebab pada saat remaja, keremajaan itu hanya dipergunakan bikin hura-hura, huru-hara, arah-hara, ngamara, nanti aru-aru. Supaya suap diterunang nganten ngelakuran ngelapana, marang itu ngelegai. Perusahaan di jauhnya nampici, ijazah ciparak makai raban. Budi buka usaha skill sing lah. Ingin pelehan. Cepet play. Sebab pada saat itu noci pragat nguyang sepeda motor kan ngelodan, ngajanan, nganginan, ngawan, gereng-gereng, gerung-gerung disebut itu wah pelancing ngelin gerong-gerong sama begerang nanti kering. Pe, cenderung jiba. Atau kan klik bungut menceng mut je. Ya pak tu menceng weh. Nak bawa awak nih.
Saya ngemang Ci, tutur. Widya Sastra Sudarmo pinaka di Panekanang Tribuano, Ci ngerti sih omong kewah tuh. Pengetahuan itu pinaka suluh yang bisa memberikan penerangan dalam hidup Ci nih. Makan Ci harus melajah.